Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha seshaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa. Umshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu nanamuhla angihambi ngedwa ngihamba nomakhosi uMadida uSbhozabhoza mne wethu angikubingelele ngikwamukele kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Yebo ninjani imfokambanjwa? UMadida siyaphila sigcina ngako nje ukuthi idonsane encingweni. Ukuhlala kuba busy lapha kodwa ke uthothi siyafisa uthi sibonane uthothi kuba nalo busy le kodwa sibonga ukuthi namhlanje uThixo uvumile ukuthi sibe ndawonye nethongo lethu livumile ukuthi sihlangane namhlanje abasihlangane nje. Mnewethu ake simkhumbuze umbukelo omusha ngoba Impunga Yesintu TV ikhulu usuku nosuku. Kukhona umuntu oqalayo ukubuka lo mfanekiso oqoshiwe noqalayo ukumbona umakhosi uMadida. Masikhuluma ngomakhosi uMadida sikhuluma ngobani uyahlola kahloli ubasiza kanjani abantu utholakala kuphi? Hayi le nsizwe mina ngokuzalwa ngwaseGingidle kodwa ngokwakha manje sengakhe endaweni yaseMaritzburg khona indawo kuthiwa semkhambathini enkanyezini. Ngokwelapha ke ngisangoma nje sethwasa ke ngilapha ngaze impando ngamakhamba emvelo anenamngozi. Ngiyahlola futhi kuhlolwa ekhaya nesithunywa amathamba ahlola kube nabelozi futhi kuyahlolwa kuyasizakala nje abantu baqhamuka endaweni zonke bathola usizo. Okwamanje ngasho njalo phela ngingazi abanye abakhala ngemuva kodwa nje engazi ukuthi siyazama lapha nogogo basekhaya nomkhulu ukuthi sisize lapho kusizeka khona kodwa nje ngisangoma nje bese sicethe sosamandla lesogogo bathi Sbhozabhoza. Madoda ngiyajabula Madida mawuthinto ukuthi uyisangoma. Yebo. Uyabona mne wethu kunomuntu kunamuhla uthola ukuthi ekhaya bonke bayizangoma ngisho ingane encane na 2 years nenenyanga nayo isangoma. Kodwa manje mase siyihlaziya lento sithola ukuthi phakathi kwekhaya kukhona mhlawumbe ugogo thile okanye ikhehle elithile elalikade liyisangoma. Uma lalikade liyisangoma uma esedlulile emhlabeni lomuntu yangalandelwa imigudu ekufanele ngabe iyalandelwa njengoba phela lo muntu kade isangoma. Namuhla ke Madida ngiyafisa ukuthi sibatshela ababukeli bempunga yesintu khona abantu othola ukuthi benza wona umsebenzi womngoma. Kodwa mhlamba akakaza atshela ukuthi mhla kufika usuku olukhulu lokuhamba emhlabeni okuthi kukhona izinto ezithile ekufanele ukuthi zigcinwe kuyena njenganomuntu oyisangoma. Akabatshelanga abantu abakhe. Kukhona ingane kunamuhla othola ukuthi ibukele izalwa isangoma. Kodwa azizange zigcinwe lezi zinto esizokhuluma ngazo. Ngiyafisa ukuthi sibatshele ababukele ukuthi uma uyisangoma sekuthiwa usuhambile emhlabeni imiphi imigudu ekufanele ukuthi ilandelwe kuwena ngaphambi kokuba ungene ethuneni ngaphambi kokuba uncwatshwe. Lokho kusuke kwenziwe lani kwenziwa ngaziphi izizathu uma ke mhlambe kuthiwe nangoku umuntu oyisangoma usadlule emhlabeni kungenziwanga lokho kuzoba namthelela muni? Wayithinta indaba ejulile mne wethu leyo ndaba ijulile ngoba ngihleze ngitshela abantu ukuthi kubalekile ukuthi wena nogobela wakho nihleze emzwana. Ngoba mase ufihlwa lapha ezikweni lakho noma la uthwase khona kubalekile ukuthi kube khona abakhona bezokwenza umkhuba othile wenziwa kuleli ziko ngoba kahle iziko neziko libe nomkhuba walo ofihla ngalisangoma lesezikweni lalo. Kodwa kucishe kufane ngoba kunengqikithi kunebase elandelwayo kodwa ke bese kuba neminye imkhuba lapha ethi kodwa kubalekile ke ukuthi umuntu mehamba emhlabeni ephuca umngoma akukhona kwakhe akushiyela emhlabeni. Okusho ukuthi umngoma buyinto yala emhlabeni sephiwe babamkhulu ukuthi sisize abantu la emhlabeni. Hayi ube isangoma ngale kwelapha ohambi naso lesipho yaphucwa sisale la. Mhlawumbe omunye uzothi Madida ikuphi inkinga mezohamba naso?
hawo ungani bayaphila labantu umoya usuyaphila lapho usulaphekile yibe inkinga zabo bayishiyela zilungiswa yithi esiphilayo wena mebekuphela isipho lesifa uphilisa abantu la emhlabeni yikho umusuhamba uyaphuca kahle kahle amaziko afani kodwa Isangoma ngoba kuthiwa amakhosi esumuntu obalekile oba ngisho sifihlwa siyahlaliswa ngasho amanye amaziko uyabhodlozwa esinxeleni lo muntu akahlala uma efika nje kahle kahle fayifihla shathi ube semakhazeni uma efika kufanele efihle umthetho uma besikhothama Isangoma sami kufanele sifihle noma kusasa noma ntambama kuyabhodlozwa indlu ehamba ohlaliswa phansi efihle uma kufanele lapho kuba nembuzi akuzohlambululwa yena nekhwama zakhe uthi ayisalila uphuco lobungoma kube nokhambo olugobongo elihambisana nemikhuba leso ziko alizophehlelwa kuyena ngasekhanda ngoba umehlalisiwa ngithi lizophehlelwa la mabe nina nisalilandile lo mgudu ke manje seniyamlalisa ke boxini uzoshayela ngaseboxini ekhanda luphehlwe ethulwe ubungoma kwenzela ukuthi ehambe kahle kuphi kwela kubo kwenzela ubungoma kusalila kulapho uma kuphahlwa kushawa ukhamba lubumba ngoba uma sengenile phansi fanele liphihliswe lufele khona kubulawa manje uthi umngoma akahambi nakho baba mkhulu engafihlwa nakho uma efihlwe nakho umebuya kuzobe njengamanzi amnyama kuzongena wonke umuntu kona wonke umuntu uthola ukuthi nengane encane na 2 years siyabhonga lapha wonke umuntu wale ekhaya unalomkhokha manje ungakhususwanga ukuthi fanele esuswe lo muntu ephucwe Madida usathinta lapho umne wethu kukhona into abantu abake bayisho ukuthi Isangoma uma sekuthiwa siyafihla asiphumi ngomnyango kungabe kuyiqiniso kangakanani lokho ukuthi siphuma ngewindi okanye kubhodlozwe indlu ngoba ade ngisho nje ukuthi amaziko afana kodwa ngomthetho kuyabhodlozwa ngapha esinxeleni kwendlu ibhodlozo ephume lapho kuye kwenziwe kanjalo ngoba mezophuma ngomnyango umbukelo wempunga yesintu TV lento iyohamba manje ibuyele kuyena lento eshow Madida ukuthi ibe ukhondolo phakathi kwekhaya kugcine manje nengane encane nenyanga ezithathu usizwe ukuthi ngathi sekumdlalo manje ukuthi hey hoy and futhi uthola ukuthi manje ke mase fihliwe lo muntu lakhishwa kwasusa ubungoma wafihlwa ukulandela umgudu yonke ke lembuzi lehlatshiwe ayidliwa abantu basekhaya idliwa izangoma zodwa uthatha inyongo lomswane echelo lo muntu lona kuchelwa nesigodlo wenzela ukuthi manje ehlambuluka mase yangena ke egodini efihla kodwa emva kwenyanga ezintathu kufaka ibizo zangoma futhi kunenye imbuzi ke manje kezohlambululana isigodlo sakhe nezikhwama zakhe mekukhona lapha abazimithe eminye bazoqhubeka besebenza phakathi ngoba phela manje nasi isikhwama sikhona fast qhubeka isebenza kodwa lo moya womngoma idlozi lophinde likhethe futhi lizikhethele futhi linika abantu ukuthi manje ungena kuona wonke umuntu ngoba sekufana nokhondolo phakathi kunikwa abani lo msebenzi ngoba phela umsebenzi kahle kahle muyisangoma ukuthi ugcina unesikhwamanyana obanjalo isikhwama siphele ekhaya umngoma oyinto kodwa isikhwama siphela athi uyisangoma ugcina nesikhwamanyana unaso leso sikhwama fanele siphele ekhaya balaleli leso sikhwama siphele ekhaya fa siqhubeke ngisho sengihambile fa kube khona into yaziwa wathi hey lapha Madida ukuthi lakezwe ihluzi nami mfowethu yabona khona umunye ubaba mfowethu wayeyinyanga mfowethu lo baba mfowethu enembizi enzima kakhulu washona mfowethu uthola ukuthi saqemeka ingozi angithi yabona uthola ukuthi wenza iphutha ke angithi phela siyafundiswa lapho ukuthi khonto yakho ungayikhuluma kodwa kufanele ukuthi uma usuthola edwa hlakampile ingane udoza la wena umsondeze kunje iwenzela ukuthi phela isikhwama somnotho ukuthi kungene isinkwe ekhaya manje wena uma usufuna ukufanele isinkwa lesi nganomgomo usufana nakho nje yabo uyaganga ishiye lento nangu-ke Madida kumuntu ubukele njengamanje usesizwile siyichaza lento ukuthi umuntu uma esedlulile emhlabeni eyisangoma kufuna emukwe ubungoma yena umzali wakhe akazange emukwe okanye lelo lunga elithile lomndeni wakubo alizange lemukwe wayibona lona lenkinga ke manje efana nale mhlambe kuyenzeka Madida uthole ukuthi uyavela umama njengesangoma yabona lento Madida ukuthi ijule kanjani omunye umuntu kungavela kuyena umuntu oyisangoma acabanga ukuthi kufuneka athathe ubungoma kanti kufanele ukuthi alungiselwe le yana ingakho mina Madida ngihlezi ngikukhuthaza kubantu ukuthi uma uhlolela umuntu ubona isangoma ungasheshe uthi awukeqala ujule eqala ulalele kahle nasezithunyeni ukuthi sifunani nangoku umuntu Madida naye mhlawumbe umzali wakhe noma isihlobo sakhe noma umfowabo wayekade isangoma wathi mehamba emhlabeni wangaphuca ubungoma isalungisekani iyakwazini Madida ukuthi ilungiseke umuntu esengasekho emhlabeni yebo kahle yalungiseka
manje phela manje sithathwa njengokunye kwamacala nokhondolo khona nemithi yakhona okuvakela umkhokha okwenza sekuyajulwa ke manje kuhlolwa ukuthi okay kwenziwa kanje kwenziwa nje ikhona indlela ke manje efanele kusetshenziswe impande ezinye ke manje kuqalwe kudlulwe la kuxolise ukushweleza kwenziweni ukushwelezela abaphilayo ukushwelezeleni bese fika eyophucwa bese kwazi ukuthi ngoba phela umzali wakho mefika kuwena afanele efike isangoma akasona isangoma kuwena umzali wakho kunjani muphupha nje uma wakho njalo efike isangoma ikhona uyajabulile bayifike ngisho ngabuza into abazali isangoma manje abashonile uma uphupha umzali wakho umphuphe uyena nje ngoba phela usephuciwe la uma efika ukufika njengomzali ngeke nje uzokwelapha phela umzali kuwena manje ayibona le ayi newethu uyihlahlele kamnandi so manje kubalekile ukuthi abantu bomndini bazi ukuthi ngoba uyisangoma kunje ngoba phela kwenza emngcwabeni sebevalela izangoma ngaphandle ati ezoqala umuse khona into njalo mina utheka ngizwe umfanekiso yabona nje ngoba mina ngiyinhlanhlisuthi makuthiwa nje mhlambe sekufika isikhathi mhlambe emva kweminyaka ka100 ngoba vele ngisekude ukuhamba namhlanje hayi phela ngeke ngize ngisho into manje emva kweminyaka ka100 abantu ababe phambili inhlanhlisuthi hayi inhlanhlisuthi lokho nje kuyaphoqa ke lokho ukuthi abantu kade uhamba nabo bona afanele bebe phambili ikakhulukazi makuthiwa mhlawumbe ube umuntu okholwayo ibona abantu ekufanele ukuthi bakutshale ngoba bona bayazi ukuthi bazokutshala kanjani abona nje emekhaya emngcwaba ngithi angihamba kuvumeleke ukuhamba angihleze ngikhuluma khona into engiyikhuluma ngisengane engazazi ngisho ukuthi ngingcotshwa ngihle ngingazi ukuthi ngithatha lo nto le kanti kuyazi ukuthi khona lapha engibheke khona ngingakazi ukuthi nginomoya so manje kubalekile ukuthi mase kufika leso sikhathi idedele izangoma zenze indima yazo khona umuntu engeke ehluphe kwenze lento imiphindi ibuye futhi siyikhethele khona ke ukuthi okubalekile ade kusho ukuthi uma ubona umuntu uyamhlolela ubona isangoma uhlaziye kunjalo ungaphuthuma utshela umuntu ukuthi akathwase ngihleze ngikhona nje abantu uthothi ngiyabahlolela ngisho ukuthi hayi ebuze kumina ngithi ngeke ngitshele mina umoya kuwena mina ngizokunika impande ezokhuluma nayo engichazele wena yiphi le moya kuwena ngoba usutshelwa yimina futhi hayi akusekhona phela kuye yami yakho le moya wena fa ikhulume nawe kubalekile ke lokuthi abantu bengathi mebebona ukuthi hayi sefaka ibe isangoma kubhlungu ba isangoma Hey Madida mnewethu asivele siyiphethe lembenge mbukelo wempunga yesintu TV isifundo sethu sanamuhla besithi uma kuukuthi uyisangoma noma kukhona umuntu wakini oyisangoma noma uzalo umzalo oyisangoma uma kwenzeka umzalo wakho wahamba engabemukiwe ubungoma kuyaphoqa ukuthi uthola abantu abafana nabo Madida abayizangoma nabazokwazi ukuthi bakulekelele ukutheni nimemuka kanjani umngoma ngoba umngoma buyinto yasemhlabeni esebenza emhlabeni akuyona into yakwelama kubalekile ke nawo ukuthi ke uma uzazi ukuthi uyisangoma yazi kunamuhlo ukuthi mhla kufika usuku lokuhamba emhlabeni batshela abantu abakho ukuthi imigudu ethile ibolandele ukuthi umngoma bakwephuca ngoba mangingeke kwenzeke konke lokho ngogcina manje umngoma phakathi kwekhaya sekuvuka njenganoma ukhokha kugcine sekukhondolo phakathi kwekhaya kungafanele ukuthi kube ukhondolo Madida mnewethu sesigoqa nje ake siphinde sibakhumbuza babukele ukuthi utholakala kuphi hayi babukeli mina ngitholakala endaweni yasemkhambathini ngaseMaritzburg enkanyezini yona le ndawo ngitholakala kuyona uyakwazi ukuthi umufuna ungifonele khona inamba ivelayo la ngichazela kangcono ukuthi ngitholakala kuphi kodwa nje lapha enkanyezini uyangifonela ngizofika kwenzela ukuthi ungathi uyafika ngikho ngoba kunakho umsebenzi lokho ngithatha ungihlisa ngenyuka kuyahlolwa ekhaya kuyalashwa akuthakathwa akuthwalwa Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshwe ngiyacela ukuthi niwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga